Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo ni Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Katba ki jaka pulih hapo kani kejela ki dangdon hapdeng ke jingkang kerdap namar ujing pang COVID-19. Kalong pot ke khubor ke basngusi yaki kena skol. Kinong hikai bergidikot jong ke SMC Road Menteri LP School SSA harian bakani ke skol kala jular na ke jingtua jong ke khendau. Kabalaja haka arpendro trek mutabna jembang arajar arpo. Kani ke skol kadon hakadong Korolin Koloni Jowai. Bat hakani ke jingja ki kamra kelas baro kilasya penjat bat kitiar kitar bakentop yaki bensyong ki mien bat kikot kisla. Kilasya taplot da ke khendau barben.